Ovo je jedno od radilišta na vijaduktu Babina Rijeka i na prvi pogled reklo bi se nimalo neuobičajeno. No tehnologija gradnje i činjenica da se radovi izvode iznad kanjona Babine Rijeke, ovaj objekt svrstavaju među najsloženije do sada građene na autocesti A1. Najviša visina vijadukta u odnosu na kotu terena je 120 metara, s tim da su stubovi nešto niži. Do sada su izgrađeni svi temelji, upornjaci, svi srednji stubovi i hajmo reći više od pola, znači neki 70% rasponske konstrukcije desnog vijadukta. Na ovoj poddionici Zeničke zaobilaznice u završnoj su fazi radovi na još 2 vijadukta te 2 tunela. Generalno završetak je planiran svih radova na Zeničkoj zaobilaznici, odnosno od južne do sjeverne petlje jesen 2020. Investitor najavljuje i nastavak radova na autocesti A1 od Zenice prema Doboju. U nastavku je poddionica Donja Gračanica-Vraća, odnosno tunel Zenica, koja je ugovorena, a imamo i ugovorenu dionicu u nastavku iza tunela Zenica, a to je dionica Vranduk-Ponirak u dužini 5,5 km. Za to vrijeme veliko radilište je i dionica magistralne ceste M17 zbog radova u tunelu Vranduk. Duže od pola godine svi koji putuju od Zenice prema Doboju i u suprotnom smjeru suočavaju se sa dugotrajnim čekanjem kod tunela ili sa gotovo neupotrebljivim alternativnim cestama. Procjena je da se svaki mjesec gubi gotovo 1.000.000 maraka. Za 18 mjeseci to je praktično privreda će izgubiti 18 milijuna, a 18 milijuna je ukupna vrijednost investicije. Toliko će naime investitora Ceste Federacije Bosne i Hercegovine koštati rekonstrukcija tunela Vranduk i 2 mosta na rijeci Bosni. U međuvremenu, zbog pritiska javnosti i nadležnih vlasti, rok za izvođenje ovih radova je skraćen sa 18 na 16 mjeseci, ali su gužve i čekanje i dalje neminovnost. U najboljem slučaju do septembra ove godine, poručuje investitor u savjet, na put krećite sat 2 ranije. Nisu tvrde krivi za saobraćajni haos i štete. Ne možemo to smatrati da je to direktni gubitak, to je na neki način indirektni, isto tako nama niko na granici kad čekamo po 3 sata ne plaća taj gubitak. Sa završetkom Zeničke zaobilaznice i nastavkom gradnje autoceste A1 od Nemile i dalje, magistralna cesta M17 više neće biti jedina saobraćajnica ka sjeveru zemlje. Stanje u tunelu Vranduk, tvrde u Cestama Federacije, nije dozvoljavalo odgađanje rekonstrukcije i čekanje na gradnju ove dionice autoceste. Jasno je da je za sve velike infrastrukturne radove osim novca i vremena potrebno i strpljenje. Naš je problem, nažalost, što investitori i izvođači ovakvih radova vjeruju da je samo strpljenje neiscrpno.